أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, hamdü sanalar bolsun. Süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam salavatlar bolsun. Assalamu aleykum, urmatu cemaat. Bugünkü aytıla turgan mesele bu şükür tuğrasında. Allah subhanahu wa ta'ala bu şükür tuğralı İbrahim suresinin 7. ayetinde mınday dep jarsalat. Estağdu billah ve iz teezzene rabbukum la in şekertum la azidennekum ve la in kefertum inne azabi leşedid. Sadakallahul azim. Allah Taala seler men bergen nimetlerge şükür kılsаңар, men oşol selerge bergen nimetlerimdi köbeytip berem deydi. Selerge kanday nimet bergen bolsam, oşol nimetlerge şükür kıla turgan bolsаңар, men oşol nimetlerdi köbeytip berem deydi. Egerde men bergen nimetlerge şükür kılbay, razı bolbosaňar, anda menen azabım katu dep jar saldı Allah subhanahu wa taala. Azırkı uçurda bizge kanday baylık berbesin, kanday nimet berbesin, oşol Allah Taala bergen nimetka şükür kılaylı. Birincisi bul kaysı nimet? İman nimeti. Bul en çoğ Allah Taala bergen nimetlerden içinden en çoğu oşol İslam nimeti. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz mübarek hadisinde mınday dep aytadi: "Qala hasletani la şey'e afdalu minhuma el-imanu billah ve nef'u lil muslimin." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İki jakşı nerse var, andan ötken jakşı nerse jok" deydi. Birincisi Allah Taalaga iman keltirişlik, ikincisi musulmanlarga fayda verişlik deydi. Bul iki nerseden ötken jakşı nerse jok deydi. Bul jerdege ayta turgan nerse, biz hayırla turgan nerse iman. Allah subhanahu wa taala bizdi bul dünyege jaratıp, uşul alamlar kança mahluklarda jaratkan bolsa, oşonun içiden bizdi adam kılıp, adam kılgan soň bizge akıl berip, oşol adamlardan içiden bizdi musulman kılgan Allah subhanahu wa taalaga çeksiz şükürler bolsun. Allah subhanahu wa taala bu şükür tuğrasında dağı Bakara suresinin 152. ayetinde mınday dep aytadi: "Fazkuruni azkurkum veşkuruli ve la tekfurun." Seler meni estegile, men da selerdi esteymin deydi. Men bergen nimetlerge şükür kılgala, ve la tekfurun, janagıday narazı bolup, küfrani nimet, Allah Taala bergen rızkılarga, bergen rızkıga narazı bolmagula deydi. Men bergen meni estegile, men da selerdi esteymin deydi. Azırkı uçurda biz minuska düşüp kalgan uçurda, kolubuzda eç nerse kalbay kalgan uçurda, je bir baylığыбызды tarttırıp, жылаңаç kalgan uçurda Allah'ın estep kaldık. Oşonda жылаңаç kalgan uçurda emes, kolubuzda bar mı, jok mu, Allah Taalaga şükür kılıp, Allah Taala'nı esteyli. Kaçanda bir minuska düşüp kalganda emes, kaçanda bir problemaga jolugup kalganda emes, daima kolubuzda bar uçurda dağı, jok uçurda dağı emne Allah Taala'nı esteyli. Allah Taala bizge kaysı nimetni bergen bolsa, misalı Allah Taala bergen nimetler köp. Kol nimeti, murun nimeti, but nimeti, bulardın bardığı bizge Allah Taala taraftan berilgen bir nimet bolup esepteledi. Egerde bir butubuz uurup kalsa, je bolboso bir jeribиз uurup kalsa, kançalık kıynalabыз, to'g'rimi? Bir uurup kalgan uçurda, bardığыбыз ile ölüp kalbay dep korkobuz, to'g'rimi? Negizi musulman ölümge dayar bolish gerek. Oşol bir oğru kelgen uçurda Allah'ты estebey.
Оору келген учурда Аллахты эстебей, оорудан алдың Аллах Тааланы эстейле. Аллах Субханаху ва Таала дагы Бакара сүрөсүнүн 72 аятында мындай деп кайрылат: "Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун." Иман келтиргендер, мен силерге берген ырыскылардан тазасынан, таза ырыскыдан жегиле. Андан Аллах Таалага шүгүр кылгыла, эгерде ибадат кыла турган болсоңор дейт. Аллах Таала бул жерде кайрылып атат: мен берген ырыскылардын ичиден халалыны, адалыны издеп, тандап жегиле дагы Аллах Таалага шүгүр кылып, Аллах Таалага ибадат кылгыла дейт. Аллах Субханаху ва Таала бул аламды жаратты, жануарды жаратты, бирок жануар азыркы учурда өз милдетин аткарып атат. Уйду ала турган болсок, эртең менен чыгып барып, чөп жеп келип, кечиндеси бизге сүтүнү берет. Туурабы? Милдетин аткарып атат, бирок бизчи адам баласы Аллах Таала берген ырыскыны жейбиз дагы, бирок Аллах Таала буйруган ибадатты кылбайбыз. Аллах берип жаткан ырыскыны жейбиз, бирок Аллах Таалага хамд шүгүр айтпайбыз. Аллах Таала берип жаткан ырыскыны жейбиз, бирок Аллах Таалага шүгүр келтирбейбиз. Ушул махлуктардын ичиден эң жогору адам баласыны койгон. Акылы менен ойлосок, жануарлардын ичиден адам баласы, мисалы, махлуктардын ичиден акылдуу адам баласы. Жануар да өзүнүн милдетин аткарып атат. Биз аткарган жокпуз. Жанагыдай Жумабай деген атка конуп калдык да. 5 убак намазды окубайбыз, бир жумага барып коёю дейбиз да. Жумабай болбош керек. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح وهو يشكو ضيق المعاش فكأنما يشكو ربه، ومن أصبح لأمور الدنيا حزينا فقد أصبح ساخطا على الله، ومن تواضع لغني لغناه فقد ذهب لثلث دينه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: kim эгерде жашоонун проблемасыны эртең менен туруп алып эле, Аллах Таала мага ушунчалык ушул жашоодо берди, кыйналып эле жүрөм, неге мага ушунчалык кыйын жашоодо берди деп эртең менен туруп эле өзүнүн проблемасын айтып кайгырган болсо, анда Аллах Таалага кайгырган болуп эсептелет дейт. Эгерде ким эртең менен туруп дүнүйө иштерине капаланган болсо, дүнүйө иштерине, менин ишим жүрүшпөй жатат, дүнүйө иштерине проблема кылып эртең менен турганда эле ушинтип нааразы болуп көз жарган болсо, анда Аллах Таалага нааразы болгон болот дейт. Ким эгерде бир байдын байлыгы үчүн өзүнү төмөн алган болсо, ал адамдын дининин 3/2 кетип калыптыр дейт. Bir baydı körgönde, bir milyarderdi körgönde, uşunçalık özünü tömen alıp, uşuntip kalası, doğru. Özünüzü tömen alıp, baylığını bul bay adam. Андай emez. Peygamberimiz ayttığı kim bir baydın baylığı için baydın alına barıp özünü tömen algan bolsa, dininin 3/2 ketip kalat dedi. Hazır biz jiyip atkan bul baylığımız bir tıyın. Ушул эгерде азыр биздин колубузда канча Аллах Таала байлык берген болсо, ошоного шүгүр кылып, Аллах Таала садака бер дедиби? Bir бечаранын башын, жетимдин башына сыла дедиби? Ошолорго берейле. Азыркы учурда bir тууганыбыз ушунчалык бай. Кыргызстанда канчалаган мечиттерди куруп, медреселерди куруп, жардам берип жүрөт. Бирок азыркы учурда кыл тамак дейт. Тамак жей албайт дейт. Дүнүйөсү бар, бирок тамак өтпөйт тамагынан. Тамак өтпөйт.
Ошондуктан ошол учурда Аллахты эстебей, ооруп калган учурда азыр ден соолугубуз таза кезде Аллах Тааланын буйругун аткарып, Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү, саналарды айтайлы. Ан Анас ибн Малик радиаллаху анху анин Наби саллаллаху алейхи ва саллям аннаху قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب شربة فيحمده عليها. Anas ibn Malik Allah razı olsun bu kişiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Allah Taala razı bolat pendesinden. Kaçan? Eğer de Allah Taala bergen ırıskını, tamakты jеген bolsa, andan keyin Allah Taala bergen ırıskını içken bolsa, içip kursağını toygozup bütken soň Allah Taalaga hamd, ey Allah'ım uşul ırıskını berdin, uşul ırıskını jedirdin, saga ey Allah'ım şükürler bolsun dese, oşol adamdan Allah Taala razı bolat deydi. Ilgerki ata babalarыбыз çay içip bütken soň kelgile baldarım, dua kılaylı dep dua kılçu atalarыбыз. Bul kaysyl jaktan algan deybiz, bul babalarыбыз. Uşul kitepte var, uşul bizdin ata babalarыбыз koldonup kelgen nerseler bardygy kitepte var. Azırçı, azırkı учурda atası özünçe dua kılıp ketet, balası dua da kılbay turup ketet azırkı учурda. İlgerki ata babalarыбыз, ey, otur, tamak içip büt, andan keyin dua kılaylı, Allah'a şükür kılaylı, dua kılaylı andan keyin turasın dep, ilgerki bizdin atalarыбыз oşonçu da. Azırçı, anday jok. Ata menen ene uşul nerselerdi үйretiş kerek balaga. Balaga kim үйrөтөт? Ata ene үйrөtpösö. Biz үйrөtpösök, ata menen ene үйrөtpösö kim үйrөтөt? Erteң al dagı baldарын oşon tarbiyalay albayt. Oşonduktan çay içip büttükpö? Baldardı olturguzup, balam, oltur. Bizge ırıskını kaysıl kim berdi? Irıskı bizge kim berip jatat? Irıskı kaysıl jaktan kelip jatat? Bir Allah'ta istep dua kılıp koyaylı, şükürler bolsun dep dua kılıp үйretiş gerek. Anil Hasan rahimahullahu taala qala Musa aleyhissalatu vesselam. Hasan rahimahullah Allah razı bolsun bu kişiden. Qala Musa aleyhissalatu vesselam. Musa aleyhissalam Allah subhanahu ve taalaga kayrılım mınday dedi. Adam balası kanday uçurda adam balası kantip şükürdü ada kılsa bolat. Kanday şükürdü ötesi bolat. Dep Musa aleyhisselam Allah Taalaga kayrıldı. Sen adam balasını jarattın. Adam balasıga candı berdin. Adam balasıga beyişti berdin. Adam balasına periştelerdi sajda kıl dep sajda kıldırdın. Emi saga kantip şükür aytkanda şükür aytты özünün milletin ötöyt degende Allah subhanahu wa taala aytты: "Ya Musa, sen bilgen kim jarattı dep meni tanıgan bolsa, meni tanıp men bergen oşol nimatlardı bilip maga şükür kılgan bolsa, men al pendeden razımın" dedi da. Menin kanday nimet bergen bolsam, oşol nimetlerdi akıl жүрgüzüp, akıl menen bilgen bolsa, menin kim jaratkan ekenini bilip, akıl жүрgüzüp, oy жүрgüzüp, şükür aytkan bolsa, men oşol pendeden razımın dedi da. Түштүк Кореяга barıp iştep kelgen жердештер aytты da. Koreyada deydi. Azır bizde özümüzdün mençik uyuyuz var, bravo. Daçalarımız var, ülüşlerimiz var. Koreyada anday nerse yok deydi. Koreyada jer algan bolsa 30 yılga kelişim tüzüp alat deydi. Özüne mençik bolup ötpeyt eken. 30 yılga kelişim tüzüp hökümetten alıp algan bolsa, üy salıp 30 yıl jaşayt, 30 yıl jaşagandan keyin üyünü buzup kayra alıp ketet deydi.
Ал жақта меншік деген нәрсе жоқ екен. Дача деген нәрсе жоқ дейді. Үліш деген нәрсе жоқ дейді. А бізде Аллаға шүгір. Біз бейіште жашаймыз. Арабтар дағы келіп сұқтанып кеткен жер. Тура о Қырғызстан. Өзімізде дачауыз бар, үлішіміз бар. Өзіміздің ешкім тосқол болбой тұрған, жашай тұрған үйіміз бар. Тура ма? Біз көптеген шүгірлерді айтыш керек. Иранда оқып келген ұстаздар айтады, бірінші жылы Иранға барған кезде экскурсияға барып келеміз деді. Қосылып алдық, біздегідей тоолорға барып, арчалардың арасына барсақ керек деп, машинаменен кетіп аттық дейді. Чөлге барып, бір дарақтың астыға тоқтадық дейді. Ушул жерде ес алат екенбізде де ойласақ, бізден экскурсия қыла тұрған жеріміз ушул дейді. Ал жақта чөл болғандықтан дарақ жоқ, тоо қаяқта. Ал нәрселерге салыштырсақ, біздің мамлекетіміз, біздің қырғыз жеріміз бейіш болу есептеледі. Өзіңдің жеріңді башқа жаққа четке шығып келмейінше, өзіңдің жеріңнің қадіріні білбейсің. Біз ең көп Аллах Таалаға шүгір қыла тұрған адамдармыз да біз. Себебі біздің мамлекетіміз бейіш. Тоо десең тоо, арча десең арча, дария десең дария. Biz şükür kıla turgan adamlarımız. وروي عن سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أعطاهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة. Said деген сахаба бұл Қатада, Аллах разы болсын, бұл кішіден риваят қылып айтып өтеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, кімге 4 нәрсе берілген болса, ал адамға бұл дүниенің жақсылығындағы, ақыреттің дағы жақсылығыны беріптір Аллах Таала дейді. Ал қайсыл жақсылық десе, лисану закирун, Аллах Тааланы естіп, зикір қылушы тілдер дейді. Екіншісі, қалбун шакирун, Аллах Таалаға шүгір қыла тұрған жүрек дейді. Üçüncüsü, баданун сабирун, сабыр қыла тұрған дене дейді. Төртіншісі, заужатун муъминатун салихатун, Аллахтан қорққан, Аллахқа ішенген, Аллах Таалаға құлшылық қылған салиха аял берген болса, ол адамға бұл дүниенің дағы жақсылығына, ақыреттің дағы жақсылығына беріптір дейді Аллах пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллям. ويقال كان من دعاء داود عليه الصلاة والسلام Davud aleyhisselam Allah Taala'ga kayırılıp dua kılıp uşul derseni soradı deydi. Allahümme inni es'eluke arba'a ve a'udhu bike min arba'a. Ya Allah'ım men senden 4 nerseni sorayman, 4 nerseden beni saktağın dedi. Emmel levatu es'eluke felisanen zakiran. Birincisi, Allah'ım seni estey turgan mağa, zikir kıla turgan mağa til bergin dep. Ekincisi, ve kalben şakiran, sağa şükür kıla turgan jürek ber dep. Üçüncüsü, ve bedenen sabiran, sağa sen kanday kıyınçılık bersen dağı, sağa sabır kıla turgan dene ver dep. Üçüncüsü, dördüncüsü, ve zavcatun ta'yinuna fi dünya ve ahirete. Menin bul dünyada dağı, bul dünyada dinime dağı, ahiretke dağı paydası tiye turgan ayallardan beri dep, uşul 4 nerseni soradım deydi. Ne üçün? Eğer de Allah Taala'nı zikir kılıp tura turgan til, Allah Taala'nı estep zikir kılıp turgan adamın jüregi taza болады deydi. Жүрегі нұрданат. Аллах Тааланы естеп, зикір қылып тұрған адам.
A şükür kıluvchi adamcha, şükür egerde kim bergen ni'matiga şükür kılgan bolsa, Allah Taala emne dedi ayatda. Kim şükür kılgan bolsa men bergen ni'matga, oşol ni'matlardy köpeytip berem dedi. Wa badanan sabiran, anan sabırdu dene ver dedi. Azırkı uçurda uşunçalı bir Allah Taala bir oru berip koya turgan bolsa, kıynalganımızdan emne kılabız? Allah'a kede jaman söz aytıp da jiberesiz, to'g'rimi? Bu nersege kaygırbaş gerek. Sebebi Allah Subhanahu wa Taala kimge bir orunu bergen bolsa, Allah Taala özü жақшы көрген pendesine oru beret deydi. Oşol orunun sebebinden günöleri keçirilet deydi. Kıyamatta kimde kim egerde bir adamdın koludan ayrılgan bolsa, же болбосо тубаса көр болгон болсо, al adam oşol nersege kaygırbay, Allah Taala bu nerseni berdi dep şükür kılgan bolsa, kıyamatta başka adamdardın sooptoru tarazıga koyulsa, al adamdardın sooptoru tarazıga koyulbayt deydi. Tarazıga koyulup ölçönüp berilbeyt alardın sooptoru. Davud aleyhisselam 4 nerse uşul 4 nerseni suradı. 4 nerseden menen saktagın dedi. Ol kaysıl dese, birincisi egerde maga bala bergen bolsoň, maga kojoyun bola turgan baladan sakta dedi. Maga bala bere turgan bolsoň, maga kojoyun bere turgan baladan sakta dedi. Ekincisi, men kariyelekten aldın, menin çaçımdı agartıp, meni karıta turgan katından sakta dedi. Üçüncüsü, maga ziyan bere turgan mal mülkten, maga ziyan bere turgan dünyadan sakta dedi. Dördüncüsü, egerde maga bir koşuna bere turgan bolsam, menin bir жақшылыгымды jaşıra turgan koşuna berdağı menin ayıbımdı aça turgan koşunadan sakta dedi. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala uşul aytılgan her bir hadislerge, ayetlerge amal kıluvçulardan kılgan bolsun. Jana uşul özüge köptөгөн şükürlörдү, hamdü sanalarda ayta turgan pendelerinin katarına koşkun bolsun.